Олад Словенија, олад Словенци у Аргентина и олад Словенци у домовини. Поручавам да имамо у Аргентина una президенте гранде. И код председник бом најпред башал трошке, башал динеро, ки га држава пораби да предеде. Зато бом укидил лидерства, укидил банке и да победеше мази импортанте. Укидил прадике. Тако да Словенци при нас, ко за вас у Словенија. Правте се ли? Лицвет прадиков, бабу зрелулутион! Гремо помрти. 1 јануар. Афуера. И так пречбиете, босте пастрези за Силестро и на следни дан шли у службо. Трабахо. 2 јануар. Доше бато, афуера. На следни. Преседнал дан. Само крегате се гледе на граде, хвалежни ви босте. Афуера. 27 април. Тука се жебол крегате. Хочем да се имате узиради, амор пара Словенија. Афуера. Афуера. 1 и 2 мај. Дело се празнува тако да се дела. Афуера! Афуера! Дан државности. Весте кај во државо наредило Божо. Веќе денарја мам празников. Афуера! Афуера! Сегна афера! Марино не возете. То при нас остане. Ми сме деловерни, а пак при вас ви имате протестанте атеисте. Афуера! Даде реформација, че сме взели католиком по волтуди протестантом. Афуера! 1 новембер, веќе се предигајо кој се тема, тоа ко делаш по служби. Афуера! Тако, Словенци, ослободил земат прадиков, оцарео лако домотисти ки нисо дела проти дан. Дан спорта, например, да лако играте футбол. Среќно до лето Словенија. Упам да се имели лепезели детембер, ке не би узати. 3 септември гре, афуера! 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 Афуера!